umva rero Madisi yego je nagomba kukubwira amana je ndagukunda bro urankunda urakoze cyane kunkunda we ndagukunda umva hari igihe mpora niyumvira ubucuti dufitanye waribuka mbega primaire primaire ndahibuka kera ndavyibuka uribuka amagoba twaboranye ku ishuri yego dusangira ibijumbo by'amaganda ndavyibuka twavuye kure bro tumetoka mbali twavuye kure vraiment yego ariko je ndikwanca ndaba abantu bagerageza kuduteranya abisi je ndabafata nk'abasazi imana ko bakunze batazi yo twavuye rega ntubazi batobana nyine turi kumanya batazi kera abarabanza rero babazi jewe naravuze nimba ijuru ryo bayagenewe abantu babiri yego jewe na Amadesi abasigaye bose irabasha yego nubwo bo vyumva kuri Buja FM tabera bataje ni je nawe tuzoba twitaye sande sande urakoze ko bamaje nabo kora naco dupfa urazi ko jewe yego na wewe ari urumva bagize urutonde rw'abaja mu ijuru bakavuga ati ni babiri ni je na wewe none sina ko amazina yacu hari mu ijuru Jeremy Joba Joromi warabirose yego nararose ndoto kweri mu ijuru nikume nayo siniko ndamuramutsa ati ni sawa ewa undungurukira muri irya nkovu undunguruka gahise azotwereka inkovu w'Amadesi inkovu kandi twaramubabaje bro aha ratungwa nizobera ngakwe no sejob satani nayo umunsi wabanye ngaha komba mwisho abafana niko tuzokwirabira kweri nikwe tuzoba turahantu tukavuga ati iyi ngwano nikwe tuyiraba yego bishobotse nikwe tuzoyifata amavideo mbe kuratse cyopa mwijuru ko satani Yesu yamukoroye hasi kubera gomba irya ntebe yicayeko Yesu nawe jido no hasi satani nawe turanize muri ne zirekaronze kubababaza ba Amadesi rero aguma mu menyoro ridahera niso sakicwa Joba ni code y'akazi ngorane ni code y'akazi gusa tugiye mu vyingwara ukagwara malaria ndemeye kugwara diare naye nemeye kugwara igisukari igisukari ni kibi umbiza ukagwara ugwaye corona je ndemeye kugwara amasamba mbi kubwawe amuvyimba amatama ni soza kichwa ivyo byose Amadesi ni kwera urukundo wewe ndagukunda ivyo urukundo rwishi kuri wewe asante sana nimba nkunda rero kunkunda raba ikintu ngurira nanje ndyoheko dasambusa ngizi wabuze apeti wese ngizi inazo mukuryoha ubeshera amanga ati ndakurahiye karibu imwe n'amajana 6 ipiripiri mu kubaba ebanga ni hatari oyo abari mubihana bitsa sambusa nije mfise sambusa ziryoshe ngaha mu Burundi abari mwese muribesha umushoreje wafise sambusa ziryoshe izo ntiziryoshe ziwawe ni sisa zonyene hani uri kurangira sisa kuri zo nyene rero nta kundi ngi yara mu boss nabihembere sambusa izina zo mu kuryoha zisumbya amashu zisumbya naraku oyo nijewe musoni zisambuza zo mu kuryoha mushoreye muri benshi yazikora n'isuku kandi azikorera para ku matara oya urabura namaja 5 yonyene cyenda gukunda bro nukurigima je ku sambusa zana shaka gute boss umeze neza turaho muramba barakwanda baramukiki oya nta nakindi zisambusa neza ryo oya uzira ushaka kumara indwi yose utajya gutwara indi umba gitera constipation ni sensa n'agapiripiri kari era bati zibariza makoto noje nkora ibintu originale ni wotsi ni wotsi oya n'amakoto amakoto akozwe mu ngurube umviriza none boss ipiripiri girahari ipiripiri kwambwiye ko umuntu utampako we nakubwiye bro we ndagukunda urankunda none mpako garafe
Nkako bampimye bame kamoya reka ndakurore nta nakimwe ngo menereke Imana umubabaro none kutampa kono ni yambere arayihejeje amageza manzurindire reka ndorere nta none gashahu none wese nakubwiye ko ndagukunda urankunda sawa none kutampa kono nubwo umujya wenyine urati nzara kwisiri mu musokuru ngo bakorofye mu ngo bazanye kuropesho barakamutsa no muntu urazi gari ko muze hakuriye akana ntori imwe manzurindire muhe twahaye umwana injya aje dari kararibwa bacatubeshira ngo twamuhaye ishana aro niyo mpamvu utampako none nampe ko garafi nene bosi zumva gute zikoze mu mashu izi ndaziriye nka gatatu nikurikira noca nzana ingiti ushoboragira nayo ko ucungana n'imvubu urabona izi ndaziriye gatatu nikurikira oya noca nzana ingiti none mpako none baragace numva bashise muntu none kuguma ugishira inyuma mpa nifungurire bro urayibona ibintu kwe urabona ubu buryarya kwe ono ubu buryarya kwe bame kamwe umviriza abo kukubera muze nguri isambusa bisaba kujya n'agapiripiri ndi yimwe umuha agapiripiri hama agapiripiri n'agakoze kigara manzurindire wese yavuga ndaguhebo ne utsa kumi piripiri ariko aragisa tora je bampaye uruhusha ino piripiri rayi cyo no mu mpaye pikache ndagike ntabwo akakazi dukora bazaka ko dushaka mutsa kumi piripiri nukuri ku Imana uri kuragisambusa aho kamara amazi singajya kwe none bampe ko kamwe basi ntore kamwe garafe none ndabe ko botorimo muhe nawe barankunda nta nimwe mubere none cemberewe niki ni piripiri gumi mbaba pro bosi yongere rero makamara matsa kwe cyo wakwije kiye zirakwiye zirakwiye gutona cyo namatse kuronka none karasa we mwara wakwije none bosi ndakwiye amahera ngendere none nanje garafire kwa mbyi urankunda tacumpaye none ntimubona ko abisi mugoye murura kwe none rindira none wamaze kwihebura ndaguha kuzinditse kandi azitwaye ugomba undushubwe kandi umutwe nambaye umva ntihari mu bwenge nibateri iriyo oya reka madese je ndagukunda urankunda wawimbye kuva kare ngo urankunda mugo umaze kugisamuza tsingahe none uce wambaye basirega ndaguhita usangire iya ugomba gukotsa Imana guhezega gushikana mu ijuru ya noto ndabona nta nakimwe ivuye ku mutima ko nawe nyari wabize mwinziko tora kandi utoye ikozwe mu nyange mu bugari murahindura makono ntore none imwe oye imeze nabi bosi kubera ikumetsuko udahindutse we kubera ikumetsuko nagomba ndayiguheko mugabo bro cenda shapuye nukuri ku Imana cenda kunda abantu kiri mu mitima yabo naconze niko mumeze kandi ubu mugisagara namatse kubyumva niyo mpamvu mwaciye muzana amaprotayi mutamwinyegeje ahubwo mbere wese nzi n'ukuntu wasohotse none mpakuno nawe uragira cap umuntu gute none kandi wamaze kujya tukana none yise yo ngoma ndaguheko none nubona ko yihejeje mpakuno mpako iyo uyivugiye ko amajambo menshi nayo mana yanje ni ngorane agomba yongere n'iyindi kantori yakoze shaka sawa sawa ona wewe wenda gukunda gukingi reka dupfanire ntuhavutse ati urwaye nimba uzogwara nkazogwara igisukari nawe uzogwara diyari none wampaye kwikiti wafazitse kwicana murakoze mani baheze none cevyo munguriye nibiki nubona yampaye ko ucuge vugana n'umugabo ubona gaciye agenda oya nakende ntacu reka basefukame basungurire oya wacu nuwo kurindura fuka dabwire gatoya kandi dukundana yavutse ko dabwire gatoya tujya ishine kubiraba bose nakende mpinduye kano kazi umuntu yimana ubona guhindurira akazi wakorera ajya haruguru ku muco reka nitsopa reka sawa sha wowe gira umugisha igisi kiboyi nani gusagara n'ingorane bose baranukiwe baramatse kurakara numba rero madezi sa wenda gukunda ndari yatoyasa nunkunda gute unyimye n'isambusa utsiriye mbona ngo urankunda
ndagukunda kandi nimba tavyuri kurabona ubu rero unore nk'ubu oya nore nk'ubu yuza kugira intuza rero nagucutse sawa rero ntakunda abana oya je ntavyumbwira genda shake wewe rinda tuzohana nanje muhiri mutamu oya none ungira iki nakwimye ivya bishira mu cupa nakwimye ivyanje nawe genda ugivyi wa genda kugamba wawishinga wohura King's fan.